Kleng wadeh cang ngepip beli rokok nang kajomo. Udah tuh bos. Nih, empet rago puyung bos. Nih ada BPJS, jadi nih yang beli rokok. Kaden cai di puskesmas beli rokok mau BPJS. Nah kujang men, nih gado pu. Rago sing lah pipis nih. Patuh pu, gerit bumi ya nih. Kang Wanta minumnya, nih Mana? minuman lo. Nih cangkir, Kaden cai minum teh mesti cangkir. jangan bos. Nih gado pu. Nah tuduhan dan Bro, satu nih. Dia nah, Nah. maboknya. A few moments later. bos ganti nah. Sorry, Itu sorry. nih antosane. Terus rago fokus japir kan. Woi, Itu udah disempil lepas pu. eng cai ken. Tuh roh. What? Nah, apa? Tai po. Ken ya, biasa kan ya. Iya, dah nenek. Tuh toli nak tuh nih Jen. tuh tengah roh. Kalung mas gede bos. Dung kali mawak di. Wong di sini nak picu meliang. Udah dintel ya jani. Wih, hebat. Ini anak lu. Iragos anak enggak ajak murid baru tuh. Bakat di mana panas sama omongan bapak anak. Ajak gede aja dua. Keadaan. Ya sajo no, kadang rago sing nah. Yes, sikat lan. Gila nih. Jo kali ini nih. Kalung guys. Beli bang nah. Kalmu beli. Yang ni sing dadi beli. Yang mado beli yang ngejak beli yang. Berapa sih? Nah beli. Nah, kene bona uling tuni nak bang sing pemataan pokoknya. Nah, mulai ya nih. Nih. Nah, ini ada bukan ringkit kudo ya payu bos. Lihat cai. Ada nang ada emas di beringkit, ngadep sampi mau ada ke beringkit. Mandi jo adap nih. Dagang emas. Wah, jangan. Tuh. Ya jadi juga minum Aneh. Lahan tuh kan. Ya mulai dah. Kajak peteng kene tulisan nah. Berita apa lu ngasane beritanya nah. Seorang ibu di pasar dijambret oleh preman dan kehilangan perhiasan 15 kg. Wih, mas kilo. Oh, kan selalu ibu kan itu mas-masa 15 kg. Gawat nih gumi nih. Harus hati-hati ragu nih. Beli tu. Nak kengken tuh ngeling deh. Kalung aja mak. Oh, kalung deh. Nah, mani meli binyan. Kalung ini jen deh. Ane mau beli tu ibi tuh. Ane Mas Murni tuh. Oh, ane bilang beli tu, ibi tu. Tijo hilang deh. Nyanyi mak. Preman mah delot san. Deh, melu deh. Ada tugas deh. Siap, komandan. Ada tugas nih deh. Mak untuk arah. Siap, komandan. Preman. Mas oke, Mas.
Bos, itu orang preman jadi tuh bos. Oh tulas nih orang jadi, ini cuma kalung emas. Yang kira cara ngejuk nih nah. Nakonan jalan ke Pegending kenyak. Lan alih depan motor. Pak, tiang metaken, DJ nih ke jalan ke Pegending ya? Oh, jalan ke Pegending. Tuh, udah keluar. Oh, Nah, ini po yo beli. ampun Pak, ampun. Ini gawat ya bos. Kabar. Dari bakat masih. Abang apa masing? Nah, ada apa? Abang kalung. Nah. Kalung, mak. Nah. Ampun.